Anya laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati Jeruar, sinja nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad ti kayo na ah. Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usari so akasta, naglati met dun. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublim lata ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Iremedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na yung sublimong ti igada na binulod mo itigayim mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta tisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Una, ta nakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadaal matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No, apay ngamin adi mo mo't insubli adagos. Bay am ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kay den tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin, adya nakit kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan Mari. Naperdi day jayan. Apay ngay mat akasta, Mare. Kasanumot nga min, Mari. Di mo mat imay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mari. Kung naklaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Iwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumaray manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, anaiwara iti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan day dyan, nanang? Basura mo Kunak tumay. Impasukat mo kuma iti kumarim Wan, nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na
Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaga na ka. Sakit din ti pabasulan na. No apay anadadaol ti igadan nanang. Saan ko kanungamin arapan innala? Na, talaga mo't dayjay ababae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat nakit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da iso akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga gungot-ungat. O na yan na ya. Sukatang kiti ti igatan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabula ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amarisin siya nanang. Ay, kat i-update mo ah. November tumanahon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang ti bagyo ijay nanang. Wow, nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta, tigadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yo no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas tats. Hindi mo inaiwanan, iso ana purda. Adamot lang basol yo. Di yo imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu dayta tapno masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Na, si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay a Cynthia. Apay nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot nanang. Katisumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, nayan aya nanang. Anya lakit di.
Makapakatawa mo tayo di amari Cynthia nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ah, ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim manan ati kumarik ita. Ay, nagadunga ammo day a tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Dahita nga ron nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apay niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaarupa tayo. Ada kadidakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Una, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay. Agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanya, tatang. Ammo, tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga masardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, ang lalaki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya di ibagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbes sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga ron akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Nay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami iti day ta asinjaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oras siya. Kinasaritak mo lang itay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nagatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sawak tatang. Makaumamutan ni kasi ugali na. Na-pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan may. Ay, pasensya kayaw, iti naramid ti anak kaw, Helena. Awan basol yo tata. No addaman ti rumbang ang makisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan, ngam no daduma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo tata. Amok ti ugali ti kumarik. Di kay badanagaan balasang kaw, kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, no anyaman ti rumbang, sukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakis nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna.
apan kan samot ijay sindraw sinsya anak kaw. Un tatang, apay ka din. Kita tuman no dala ko na nga igada ni jay, tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahilina. Agbain ka mo't ahanak kaw. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon tatang. Anya laki din ay ahanak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko nga ibagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman aklaunay nakaw. Addamanan mausar inton November. Pasensya kayun ano nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Kun sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi nadahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapaniti day nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakaw. No si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Gemma, nasaya at mata din magas ka dito yung cellphone shop, me. Sa anak agumatang, agkit-kita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito ito nakasila cellphone, oh. An-anusak day to yung dikipad a cellphone ko. Sa arin nga uso ti kasta ang cellphone. Amo ka. Basta makaawag, kun makatext, mayatin kanya. Agpalugi kakit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit na yung may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Jack ang mo da ita. At sikreto na gan ka. Nagmayat yung kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso gumatang kamutan. That's the screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apay binarsak na kiti charger ti cellphone. Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanya. Nay. Apay. Kasano amuam? Kita man di cellphone mo?
Oo, abay ang masapula kita, Kita no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya. Aday tanay, Nginginahan da ito yan niya. Ay, kit. Urnong ko, tinggatang ko iti dayta bakit? Gimatang ka iti cellphone mo. Idinto taan ano sakla ang jay kipad a cellphone ko. Ne, ay kagumatang kamot, ano kayat mo? Ay, iwan gayam, nakaluto kan. Ne, kusilap. Nakaluto kan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay, sus, apo. Ay, kadarsam nga rod ate agluto tani mabisina ka. Anya ti gadangam? Ricardo man, pamintaken laya. Ay, mabait lang. Nadamag mo ka din? Ti anya, Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. anya, apay ang nagsinad. Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasanoan na amon ni Mari Wilma? Kasanoan na amuan na. Nabasa na kano iti cellphone nila kay na. Nagado ka no nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag da iti tunggal maysa? Hani ka no, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa dagiti maaawat a mensahe nila kay mo iti cellphone na. Amang ano, damatan ka ay I love you na. Nabsugak Lumalaing ka nga gluto, bakit? Oh, apay atim makder ka. Kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay, mapanak agpalpa dita salas. Ag cellphone ka manan. Ha? Ay, adala ang reply ka mensahe ti kumparek. Nadamag mo ka din ang nagsina da Mari Wilma ken pare Orlan. Ay, awan mo tinasasaon ni pare o nakasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay, sos. Apay ngay, amula-mula gitanak mo time. Ha? Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ag babae? Oh. Apay ngay, asyak ti makita makasta. Amangan matnod da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalaki din. Awan! Ipakitam kanyak data cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay, sos. Awan ko naklangarudin. Ipakitam. Ipabasam kanyak data inbox mo. Oh, saan mo mabalin respetar mo ati privacy? No, anya ngay data. No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road. Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya ti gadangam mare? Sa anak agumatang. Umayak laang agdamag. Anya nga ro ti damagam? Jay nga min cellphone nila kay ko. High-tech. Anya nga ro ita? Masipsiputak matin akanayon nga umadayo no kastang ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam ngagmay-maysa. Agkatakatawa? Wun, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan ni Jerwar. Rumwar tapno saan mo amang ti pagtungtungan da iti babae na. Babae ko nam? Adda babae nila kay ikaw? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa a lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae, taaddan cellphone. Kasta ganyam. Iso anas ka na si puta makanayo nila kay mo. Ipagpabasa na kadikan ka, dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitiren jay cellphone na. Wan at high-tech ako na. Ang, sana bale. Adda pagpasurwa. Nakasil kami man itan. Gumatang ka na ti cellphone mo. One, gumatangak iti cellphone. Jay kasla ginatang nila kay ko. Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Mayat, tapno agpada kayo. Dahil ito'y kapada na.
Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Ay talaga yan. Kasano ay alukatan. Jay face recognition. Ipakita mo dyan rupam, tapno mailukat mo. At damat jay fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition, one no finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo. Namin adukan nga ayaban dita kusina. Dinak mang mangan. Ay, kwa. At nang replayak. At da siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka manin itim madi ako nak. Apay anak ka isam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat naragsak? Una, tadagayam kay I love you. Sus. Abay. Sino may tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo. Baka... At dayta, nakaturugan. Alaot ti cellphone na. Kat ibatog ko iti ropa na. Tapno malukata. Kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan no asino ti ka I love you, Mario. Kuna jay Becky nga ibatog ko iti ropa na. Tapno malukatak day ti cellphone na. At dayta, ibatog ko. Ay sus, nagbaliktad mo ito. Ay, isurot ko dahil ito yung cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamutan. Saan? Maturog ka ki din tanay, rabiin. Bakay, Apay. pinakibiyangam samot di cellphone ko, idirabe. Saan? Apay ko maapakibiyangak. Ket no ing kabel ko iti pandag tipungan ko, idirabe Idi makariingak, nakaparabawan, ijay lamisan. Saan ko pinakibiyangan deta cellphone mo? Ne. Agungat ka manan. Damdamagak laeng, Mike. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laeng. Nay. Na, dumakkel man ang nagiti matam. Pagan ano ko maapakibiyangan deta cellphone mo? Bakit? Rumbang laeng asaan mo apakibiyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man, apakibiyangan ti may sa atao ti may sa apribado abanag, nga awan ti pammalubos. Uray pe asawam? Uray Kas maibasar data ijay Data Privacy Act. Isu asaan mo apakibiyangan data cellphone ko. Taad dalintag amang iparit iti data. Oho, privacy adula amin. Kuna na laang mataday ta, tapno saan mo ang mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, ragiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Ang mga no saan lamay sa ti babae na nila kay mo. Kaya't mo asawan? Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa at inbox na. Iparit na nga rod. Ay, Rick na, dagiti ka no babae, marik na da, no adda kalukwan ng araramidan ti asawa da. Kasla nga rod marik nakat adda ang talaga. Adda, kung naktumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress ako. Adda nga min babae na kin. Ang mga no 5. Anya! Apay nga
awan mo't dito'y di cellphone na. Nangidulinan na nga ta. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nila kay mo? Oh, apeng iso lang ti kumusta. Kat iso nga ro ti ada aramid na? Ay, wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno ada aramid ti lakay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulom? Sa dino abanda ti agsaksakit? Ay, dito'y likod ti ulog. Agpasango ti sakit na? Adumano di tamuging mo, kasjay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano pumartak pa'y ka di ti pitik ti pusom? Ay, kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka laang. Apay mo nakasta ka. Ne, bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan kan nga gawawig. Nay, ay maguray ka man. Saan kan samot na nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Na, taapay, anya aya ti basol ko. Damagang pay lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yan day ta cellphone mo. Tapno jak mabasa di inbox mo. Ah, ha, dayta ka di ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaem. Oh, adto'y ti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo, abasaen. Lukatam mabasa nga raw. Mabitlang, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usarak. Dayta, nalukatanen. Jay inbox na. Dayta lagayam, bila nga. At dayta, dayta tinbox. Oh, anya, adda na basam amate? Awan. Anya laki din aya. Ay sus, managsuspit sa kalaunay ket nga main. Patpatyem tumat nga main, nagiti mangmangeg mo. Nakay. Talaga ka ding awan babaem. Ay ket awan Iso asaan kan nga agmurmuryo. Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka kadi kanya. Bakit? Ay, laki day. Panagtalag ti pundasyon itinatibker a relasyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamam nga ado tilon ko. Kinimanang Hilda Jay ka aruba mi? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamot? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismusa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo.
manen ti talk of the town. Wen nga rod, sikat pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kahit. Idi pa'y lang ay suti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadigwan. Si kaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis mo't gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadigwan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. Atan sa gituntuno iti manok Suro man tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay, alwadam! Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti sidaan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan da tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, ginakamallo kong akar ni iti manaw. Aduunay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibus dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan da Manang Hilda ken nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mo't asaan mo napadpadiguan. Katwan. Ala, ayabam kit din dagiti ubing ta ibusen tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo day jay bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ngunsa. Agsaraw, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo, jor urayan ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot day di alagreng. Anya? Mangipadpadigumot idi. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayamon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino ang karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprin mo? Nilagring titakdakamatin yung nga imot? Wow, imot tayo yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta, iso ti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan nag itinagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na iti inuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kaya ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagadupay ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imo tak kanumanan lakay. Nagkunamay.
Isumot inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka no nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Good. Jak gayam amo akas ta ti ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapmapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ano pa'y matibado nga isuot mo? Kan may sa, mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka na dito'y balay. Kasano nga min amakita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw ah. Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo ah. Kakaisuna nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko iti kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kadi pabalad ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kulukunak. Idarum ka man. Diyak lang aro agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga adutilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, is-istoryaan na nga awan kano ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano kumano kabagyan na amin. May salaan kano nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin nagsasausi ka. Isu nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amom tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardangan nga ichis-chismis nga men. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamos siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan ah. Idarum kun sakit di ah. Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Ay. Di ka labay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo nga.
Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya akong timang templay di kabe. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan? Apay bakit? Kita man iti bibig ko. Ah, nini, apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo? Abay ngay anagalo ti pagtubuan na dito pay lang mat bibig ko mat. Nga rod man ah. Sa pinagdakal. Ay, jak kayat na ito atarami daw. Sino nga iti mga yat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano akon ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di ah? Ay, nas ka na maagasan na ito ataramidong iti bibig ko lakay. Nanggag mo dahil ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kiti ah. Apay nga ta. Ah, nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar. Tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siya ti kay kayat na nga chismis. Wan nga rod, ah? Uray no awan mat basol ko kan kuanya. Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nanayunan manan na ito nagtubo ataramidong dito yung babig ko lakay. Ha? Ay, wan. Apay nga atalumatan. Limtagan na ito yung bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagititak tao alimtag ti bibig ko. Anya lang na iti maibagada kanyak. Eh, kasiyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo nga sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumati nararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag in chismis mo pa ida? Nagutot to bibig ko lakay. Mano ay at tao tin chismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasjay ka ado tagtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Apayasan arong rumor di tabalay yun ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Ah, isugayam amang mangagmeng agik ikis. Diyak man mo, no apay nagado ang mabalin na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya at aramidong. Ah, ang mga notaramidong tichis mo sa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi, awan. Ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong ti chismosa. Kitaan niya nga iti agas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Ah, kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak agyamanak iti imbagam.
Lumasapol amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta nga tuwa na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kinaguyaw. Iso ay ti agas na. Iso, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismis, ken inuyaw mo. Ay, mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuy-uyaw ko kung chis-chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ne, adda ka pa ilang dita sangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo dita rupam. Nakapurpurawin, kas kalalalian. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidom saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni Mami. Jak pa'y nalpas anangan. Darasam nga mintimangan Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan de kon kunaken ka. Tilan tumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo tang nagpaiso da iti rupak. Kan, imbalon. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpaison day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman ang masapa kami ang makipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, auntie. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? 5 bagay di rupa na. 5. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka no yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas.
sumay kayon, kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat buy to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Psst. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kang beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo di customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bye-bye, may ta. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni kumarik nga inday. Juan. Isujayin may kimatang iti na minsan. Bay to take to tiginatang na. O anya, pimintas mat ka di nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Abay mangin. 5 baga kano di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pay laeng ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor kano nilakay na. Kasta unay kano ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor ba kayo? Uwan nangag ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo di darupam. Ay sus, day takad ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya, usarampay day jay di tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan man gamayin. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus, mamatpati kan tumat ngamayin. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor, nga urayim iti alawas, sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya kundi mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Ne, pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang dita kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtag mat kano di rupa na. ay basit lang maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amumag. Allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo kano. Ay saan? Ijay lang ang clinic maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay ikwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot tenti mapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita rupa ni mami Apay jaro pa na. Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak.
Saan mo asungsungbatan idawan? Ay, sinong batak meten idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addan to pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari ah? Wen, Mami. Ne, agi sur-sur-sur ka pa'y gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Oh, kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan di rupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito elakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas. Uy na, agas para iti rupa, no adda allergina. Oh, ato yo. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ure basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan. Ha? Nagngina mo tin. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wen, kantap no maikat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, ken agas itinagatal arupa. Kaslamag nadikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danumlaang basit adanom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging, anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di pumintasan ka di. Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarim nga inday, saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakaday tan. Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Sige. Tangay, suki ka. Itad kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man day ti sumalo no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, Mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, Mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Axel selfie ak lang, mat. Day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana kon. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amo ng aramidan ag cellphone.
Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak da ito'y limtag arupak. Ikaslain mo bing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayhan na. Anda ang klase a camera da ito'y. Papintasan nakmat. Ala ni Mami. Filter, ti awag na data. Aya. Isugayam da ita ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito Mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Oh, kitaam da ito yung profile picture ni Kumarik nga Inday. Oh, kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talaga anya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tayo surok ka. Ay, wunman, paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kaya't mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, punabanbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase a Kumari dayta. Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di pa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat? Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako marem. Kunak man na saya at tao day jay. Wun nga rod Ay, saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga dayong am iso. Talaga? Saan ka nga agululbod? O, apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagus usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay, sana rin tatigayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala, gumatang kakit din. Oh, dahito yung otilakok. Oh, 5,000 dayta. Ang amne, itad kon kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapos ko iti rupa. Tapno oraan niya pa iti bagada kan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasak. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Di ta ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.